mridungao wakati daunu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amade namna ikaya onga mwanao namna emiro ikaya o biasa zomele ya unumjini mazabambao wakati dauni Sultan TV karjala la haukaya emiro gesawa kwa lazima huu ceremony sana namna emiro inu idubao kamwanao zaferi haukaya banu garjunda banu harumomro wa mbungu ikaya onga mwanao ro insula kara komunisani yemaje namna ikaenda kahuja saya onga songo zomele hambabi watukufu ikaya mridunga zile rada zinu ununi mazabambao yemaje saya dubu kabisa banu harumomro wa mbungu hamade namna ikanga mwanao wodo mro wa mbungu ununi mazabambao haizo kamsusi fulu ikaya onga mwanao ezi habari namna ikaya omro banga salmu daraja mna pesini Vandabor junda zile rada zinu ye daraja mna pesini wakati daunu ye maji ya sanga yo show ye maji ngayo haju na ngarioneza alama ya ukaya ye maji katsunga dano enjeza watukufu mridungao Harumo Sultan TV ragu daunu mjini nyuma zabamba uri jundao zile rada zinu ye maji ya sanga sao kabisa kabati mrakana mtsanga ho mjini omroni hunu yakabavuni yabaki isazire ngwa pia ngamwanao ndo hena mnekaya omro mbungu hunu ni mazabamba ya sazomelea kabisa watukufu bangwa karna kwa shidari mnikeni ndo haukaa karita shidara bali ya zamavuli haukari vora vira ra parisa lazima urihime rimoni sai ngamwanao lagama ikaya vandabo yakaurema ya dube sazinu hasadi sonja hambabi yapo lazima urimoni sana ngamwana kaya omro kauti hule na ukaushilie udube hunu kauti hule yapo watukufu ikaya demridungao yezele rada zinu bengo mfuwa ngenyao ngeritabisha kakarjawai rabali ya zamavuli na jara protege eze barnamaj shanga mwanao ndo aukabanga saru daraja mna pesini kanga mwanao nu mazabambao ikaya omro hunu kangosi yao okofana mzaha tsayunuka mwana kabo shenda katsule na kume na ukatsoro yabo are mendeza yabo tukufu haini si ondikaya no wanadamu ikaya go nsini mwa daraja yinu no shi karibu ne no mro unu lazima huarengeze hadhari au kaya ba wasawala kaya omro usauzomelea kabisa yabo baha ngamona ondose habari au kaya katsinyangu banda banu daraja jwa mna pesini vanurjiunda harumo mru wa mbungu na nombe ngamwanao wala nombe woi mbungu sha yemfua kena kauririza sirijo karibakiri filme sha deze machine ngajome nyeha sha ti ukadeze nguo yo mafiti sheze machine ngazijome nyeha nabo yo asara so ya hatu sonti pia ekeze machine zede na umenye hamade nswila sha lazima huu rifane ze mwenye no rishidari mwanisa mbabi watukufu amonao ze habari na mnekaya ndezilio au kaya katsinyangu hata mro zomela kabisa amonao ro au ka waimbungu na nombe dwatsangana banu wabali mro nu jabana yabo buhari yabo yabakati shunga ila radwa banko wani yabakaiti utorenda do mroni yabo abasainu zor mabiani hena mna ikade mwanao yabo maithara yo farudhi aini yabo asadu baipare yo farudhi kera jokiri au kaya omro nombe uwa baingo mnape lazima ho maithara majao ya dube wala hafu suhula jao tuyafushia dehelila wala nombe abiri hula hasisibale wala nyimdungao ufuga monoka yanga nywenji kabisa nyondu mridungao kanywenji sha dotokari bezara karengeza hadhari wandika yango karibu no mronu yabwasa walahwa mananga mtsogona hina mna msiru wasawa zinza majamvua yabo mrisari lahwa so ndika derlo karibu ne pareinu nerlo karibu no mronu lazima huu risengele do monisani hena mna habari ziliyo raguda hunu nyuma zabamba wezele rada zinu waimbungu na nombe ikaya udasanganya banu kagareshele yao mifumo ikaya doya vira emaji yao yakaushilia hata hunu watukufu ngamwanao ye piloni saila
na usiku majao ya Dubai parse piloni rifanya mfumo wa nusu karjao na connection ya telma yabo kama jiao ya doshilia sana ya wasulie ya piloni labo de namna yo uyonge jo menyazindu karna wana connection ya telma tena hata wajoelekeza yabo sana muhasarif dombeze dua ya ukaya umrounu usije mjuma bano ukayanga mjuao ukaunu mro ukaya wa usakuwa ku unomdeka ya wa usihakuwa kwa ku wa usihakuwa kwa ku kabisa ngamonao habari hizo imridungao yabor tukadari mwani sana ukaya hunu nyuma zaha maji sanga yosho ngamonao ferila ngamonao hena mneka ya udafuku wao hamadi na mneka udafuku wao hunu nyuma za bambao ikaya wata mduge mhara uwasili osengelea ya daraja mduge mhara au kaya majiga so kabisa ya bala mvume alafu ngamonao ndo ikaya tsale hapo ngamonao kasale hapo sa ngekaribu na wasile daraja ngekaribu na ushile daraja kama mnao ile gongola na libala juzi majikauda kausaku lijali hansibala watukufu ya baba saka mnao ndikaya omro unukofana tapetizi hata bona mabalu gamama gamdo mwani sopo amsokosha daraja gedi yao ye daraja huyo gedi hao watukufu ye daraja gedi hao au kaya mawe ye mawe kwa baba mvua ngekaza nao yabo lazima huu ye kemvua ngekaza nao lazima huu ye maji yotsonjeza yabo minga mtsopo banu wale bomavuli banu ni bamiye ba ukaya ya feri mimi ngamdute majianu hanjeza majianu garono hamanga jukahanjeza cha Mwenyezi Mungu ujori hifadhi haku au kayaga mwanao ndo ya maji kaya ya saya zomele kabisa unu ni mazaba mbai kangarju wao kaya ji ya tsonjeza mjo na irumtit ojumabo yabo sefini garwari yabo au kaya gidi keja wasila tahun shangarubo Mwenyezi Mungu iwasili kamgwabenza ngamwanao ndo hena mneza barizo zenje zao watukufu ne maji ngaenje zao katubunguza ngaenje zao nezimu na tori hifadhi atsenjeze mjuma banu hakika ya ngaswaku nabo mvua sa ilanga tsokonjeza ngamwanao ye mvua sa yanjeza kabisa umsiruni yabo lazima huye majianu yanjeze nabo tukarombeze dua Mwenyezi Mungu yarihifadhi ne majianu yarihifadhi ne majianu mrounu utsenjeze mjuma banu hakika yabo ye malaho yalo karibu banu lazima uyende yo kartsomba yo lazima uyende kema je yanjeza au kaga mwanao ndo capable uraria bala yabo majema malaho yalo karibu hunu yabo basi asende zayo donc yabo dotkaya nyanyasi njunda hobonze mridungao wakati daunu na muombeze dua ye mvua izie ye mirwa inu izie watukufu amwono kaganyi weji mridungao shadeli hilo na muombeze dua mtizie au kaza mferi katinyaku kwa mwanao bala kema jadorari ya bala yabo yo finish abonao kakati ule watukufu bala banudo unda ula mndoro kauri mwabiani wa ujulo mbungu na nanombe watsanganya banu ikauda kaujajane ye mna pesini yabo daraja hiyo unyi watukufu kade mridungao ye telefoni sandiso jamaji isandiso ila maji nezimu na tuipone shari Mwenyezi Mungu atuepone shari Naam kasibanu karjaro haribangu wa telefona kwa iwahinja maji jizimi cha lazima uridiri pasa ngamwono desha nganyoru majana mailinaya gamridungao dena mna hiyo ngamwono kasibanu toujours au mwanisane hawa wandikaga mjiunda honsini mweparenu nobavuni mwamrounu wadorengeza hadhari haraka waramase azoka tuwambia kana haraka waramase embeza zinru walone magari wayatowe wayabeho mjini swafi walone zinru ikanga jorengwa ne maji no azitowe au kaya mrounu ena mdeka yao dosi yao ngasina harara ikanga jiundao au kaya ye maji gaswaku watukufu na reportage
na reportage watukufu mridungao zile rada zinu waandikaya o dwalo hule waone namna ya ferinu ibirao raguda unu mjini nyuma zaba mbao Voilà ngamona shahidi zaisho lazima we maji yao yanjeze kan shahidi kajazia ya mvua kajazia ngasina harara cha Mwenyezi Mungu ngujori ufirlia yarisamihi yarisamehe makosa watu sonte pia eza adhabu zenu jobunguza mbabi au kaya Mwenyezi Mungu ajalie emiro inu izie tena izie ngambona wala nombe wala usihaku rana tijinobi wala bwanombe nombe wa mbungu yomiro mili atanganyapo shabo mbungu wai wahanikiwa ni mro kwa mhandro do hanikiwa ni sambuni hanikiwa ni tiji nadobi kiyo minji wasanganya tatazo mazimi hamni kambabi yaboyo lazima huya saku lazima huya maji yake menji namna hiyo haukaye maji ya miro unu ya minji ikauda zingiza umjani mazaha ya miro ya minji ikauda zingiza umjani mazaha abuka saru muhatari abo lazima huu wandu kabda mkabalani unu wafaneze hadhari zaha haraka haini mbanduka yaonge jo menjeha kairengwane maji waitowe kabisa ratidabaha manasa jalaha omro usaujaulaha ngamona inu pia inu sovura ne miro jabanu yabo pia ngamona hadisi hiyo yabo risari lawa ngelazimu wandu wale bafuni no mro unu warengeze hadhari watukufu mdungao ye Soldat TV raguda hunu nyuma zaba mbao ni mdungao ye Soldat TV raguda hunu nyuma zaba mbao ngamonao vanu ngasari mwe daraja mnapesini yapo ndabo jiunda hunu nyuma zaba mbao inde daraja mnapesini hunu nyuma zaba mbao karibu ne college ya nyuma zaba mbao yapo ndabo jiunda majiani ya zomele ya kabisa au kaya rishanga halisi au kani tokabala rishe gwagwagwa eshinu hindi jari person de maji ya jivurize hena mnayi voilà izo ndeze habari bala rikamba kaya ezentiu ralani zo huje majiala rikamba bala bahi sanu ya ditsena rejei sanu ya ditsena ya rejei watukufu mridungao haruma ye Soldat TV ransida hunu Comor Islands omjini nyuma zaba mbao rijiunda wezelera dazinu ezilera dazinu watukufu yabo amona yetel masayu yoye piloni ya telma o motor wa saula bala kamono motori saula bala yabo maji yao yashilia majuzi ya njia hiyo yabo gazuka na mfumo tena karna uona connection au kaeza motori lazima uzinje maji zimenyeye ze mashini zile yabo za utoerezo lazima uzimenyeye yabo gasarumwa wasarifu yabo au kaya zendu hizo pia zivuke ngelazimia digi ikaya onde andisa ulaju iwaswili hata daraja inu iremme hata usiha yondo akatirjovuka mbabi yondo akatirjovuka ya malaho ya loparna mrisi wavuke sino eno akatemaji yao ya jaushili ya waunu ya boparna mrisi usahurengwa yabo malaho ya lokaribu no mro ya sarengwa yabo piloni isairengwa eza motori zisazirengwa iyo dizora jwanza mwambieni Mwenyezi Mungu yarihifadhi ne majiani Mwenyezi Mungu yarihifadhi ne majiani watukufu arjotsegele ambabi huna mpani ramoni sani ye maji kangarjo wahiri renge ye maji kana tsojivuriza kangarjo wahiri renge maji kana tsojivuriza ukaya hunu yo ubirando watukufu amonao zi habari amonao ndozi habari ya maji yao wombungu amonao wombungu yode daraja yodo bonsi watukufu monao ena mne maji yao kaunda birao au kaya ngasiauza mvu katufana tabetiz na ninga mone daraja hiyo ena mne ikaya do ya fanishiha au kaya ya maji wayo balambi yo swap ya bala zaruba kabisa watukufu mridungao ikamaji yao ya mfua ya kejazia yabo garjo karmo hasarifu ikanga mbona honsiri ho pia yongi ho nyumba yabo maji yao kadorari yabo ya ngasongo yabo direct ende ngamize ya malao ya loiho neze nyumba ziloiho
yagamize malaho yalo iwoneze nyumba ngamonao yabukaya utofalike nzia sainu ngamonao sayo yabo itofalike henwa katujonje zabu yabo sefini ya malaho yalo karibu hunu yabo le tukarimonisen hena mnazi habari ziliyo wakati daunu ragu daunu nyuma za hatayao ngamonao kasandiso ya sandiso rari ya hambabi ya sandiso rari ya hambabi watukufu ngamonao ya sandiso rari ya hambabi ngamonao sayao ya ukaja kaushilia sayao ya sandiso ya hambabi yabona katajonjeza dasila wizo za juzi lazima hu yende hula wenye misanga sawa wasongoto wa misanga hambabi akawaelewa kaya ikawa fanya dakika kwa misanga ko jaro habo yabo Stefani ngajore ngwane maji yao chamnezi ngajendie usenjeze umro usenjeze ubaki yabo wala ngamonao ro misanga hiyo lazima hu ikama jatwenjeza mna dakika yabo lazima misanga hiyo rengwa inshallah ngajwe jovuka ikawa hata inu muyona wa ilo hunu yoke javuka watukufu singasibanu lazima urimoniseni hena mna mraunu evolia waka mraunu waubitsa hasara zinji ngaranzao ye dig iwaswila tahunu gelazimu iwaswila tahunu dembabanu wanadamu wajovuka gelazimu iwaswila tahunu inyongwe yabo usiata zambwaniho hata waswili zambwaniho watukufu saya onga monao ngasibanu lazima urimoniseni ezibirao haruma ye miji mitukufu ya hatu ni mdungao ye Soldat TV mdungao ye MWNB mdungao ye Komo Dunia News mdungao ye Shulanga TV mdungao ye Subu Sanet heze mbawa za matangazo pia ikayao demdidugao wakati daunu kasibanu lazima urimwaniseni peti dawe jawa amishao ye zabahindi ngarishi yao ena mnezensi dawe disongorohorwa nezensi dawe songorohorwa ngarishi yao haizo Mwenyezi Mungu jori hifadhi watukufu mdungao ye Soldat TV Mwenyezi Mungu ajalie medenu iheju Januari inshallah amonao ro au kama ngasarume daraja mnapesini wanda borjunda watukufu basibanu ngamonao haukaya esi habari namna ikaude silio kasinyangu mjini nyuma za bambao ngamono mama yangu Samira Saidi uridungu ana kwa ana wakati daunu ngamonao sasi ruwasili ndo ritsengelea ndo ngamonao sayao ngasongwenjeza hambabi watukufu ngasongwenjeza hambabi ikaungarishia hata zensidawe sayao ngamonao yandi sororia watukufu Mwenyezi Mungu jori hifadhi watukufu mdidungao haruma ya Soldat TV ngamonao zabari zibirao haruma omkabalani wa hebambao hunu mjini nyuma za bambao jihundao ezele rada zinu ngamonao au kayame misanga yabo kejavuka ngi haruma harara washwawai washidi watu wambabi wasakwaja watowa yabo ngabo harara ikayao voilà ngamonao sayo yode daraja yobanunga sonsini mwe daraja no ili mwenendo ukari kobo juri monisani mwono namna ikado mro accounts mwono namna ikayawe magic evolue watukufu shamimi amimhara urore daraja mimi ngamimhara urore daraja au kamsongona mangepu hao na ilangio na mvu sha ikati shele babala nsida welendelire medaraja mitoshe meza tirambio hapo lazima huu mwaneze habari amonao ndo ensini mwe daraja hena mne majika yao doyasi hao kamonao zuki watu Ahmad Madikari hila ngurdungu ana kwa ana mafani wa huwa Soldat TV ngurdungu ana kwa ana wakati daunu amonao ndo kema jitaya ho na bongaro mbomdezi ngati shilie au kade shilie yabo yuasara ye malaho ya loka ya lonsini ngao malaho menji au kwa mjua kamili ulo hiyo yabo do karombe Mwenyezi Mungu majianu yatenjeze mjumwa banu
amonao ngasibanu fundi wangu Amfifuddin Yusuf Amfifuddin Abudu si Yusuf Abudu Amfifuddin Abdu ngasibanu fundi wende producteur muwa hangu Amfifuddin Abudu ngurdungu ana kwa ana haruma ya Soldat TV ngasibanu aukaya ezana ngo katsinyangu hata ezana ngo katsinyangu amsokone maji saya ngasokwenje za hambabi ngasokori dunga hambabi nyimri dunga haruma ye Soldat TV ikaya wala wahe eshingereza mwanama Mirsad Soldat TV ngasibanu haumoni sanindro hamjobizanindro kade mridunga utsena waja haruma ye Simbu Sanet ngasibanu haruma ye Kore Events ngasibanu haumjibizani haumonisani masiwa connecte ngasibanu masiwa info connecte ngasibanu ngamonao yo pia maji kaubira katufana tabetis Dezedunwa watukufu dezedunwa tumambiani kangarjunda ununi mazaba mbao ngarjunda ununi mazaba mbao amonao ye maji yasanga ukaribu amonao zi habari namna ikaonde zilio ketinyangu watukufu kamonao ngasibanu hamonistani ndo ye majiano ya namna ikaonde asi hao katusi ya kipetizi yabo malaho ya loka yamana numalaho pia lobanu yazingiza umro unu kamonao ndo ena mnaferio ilio kamonao ndo ena mnaferio ilio watukufu ndunga ya Soldat TV ye maji tayao kasongori dunga hambabi Yesu Mungu ujori hifadhi kwa mwana ya ferio gasi waku katufana mzaha gasi waku katufana tapetizi watukufu mbidungao watukufu kamonao ndo si habari wata kamimwara usengelea nyimdidungao gasibanu haumonisani ana kwa ana watukufu gasibanu ana kwa ana kamonao abahati si unombani amikaribu na tubomroni haumonisani hena mna maji yao inumiro minji yatsanganya banu ya kamona hata telma sabanu waja ili waje watunde ikawanu dao hama ikantufikiri nai haukaza mferi ketinyangu hata mfuatio ngamjoda na huu yambabiza junta we mfua haukemba telefoni ngejuangamia mvuange nyao mangare mzee mvuange nyao lazima uritsatsae watukufu mdidungao wakayamferi kesinyao karjabaleze mwavueleze telefoni ngazinjo maji abo yandisoshilia tsayao yandisoya hambabi abo munyomba msanga hiyo na bezara kaya itapilie yo na beza itapilia ukaya wefanya dakikabo abo safili yabo safili ngamona wakabala usaurengwa watukufu ngamona wao ye mwenye asali soto hambabi aukaya mferi kesinyangu ngamona msoko wona yabona banu yo atapa keda timu voilà izo desaba nawo omro unu ngarjo subutirambe aukangwenje zao chako tubunguza omro unu arjo subutiri mabia na uraji aukangwenje zao monao zi habari monao yabo ya ferio yodo tukare mnendu yabo ya sisepi andeza voilà abo wananyasi mdidungao ana kwa ana harume majianu ununi mazabambao yemiro isai sangaya kabisa sawa
Kibira bachwa lele Rabanu lele pala. Lele pala. Jamla kango filmewa. Nasema. Ile uchawe maji. Wala watukufu ngariamba hapo pareni akarisari remonisane ze habari saribonisane ze habari hauraji remonisane ze habari hauraji haukaya ya miro inuke tsana petiz remonisane nro pia ranzido mandoni ya match ya andisa ngasivanu haudunga ana kwa ana ikaya unga monao kasivanu anume daraja mna pesin dabur junrao amonawe maje namna ikao dare mawe daraja receive ceremony sani hadisena abar disena robo juu disena reha obo juu rimonisani he namna ikaya ode maji yaliyo au kaya yansima jimashashi ngamonao emba msanga kabala isayende pia ngamonao emba maskini yeze mvuza ho uwenye mitsanga inu shaina na tulilie au kaya yangu wajobadiliwa na zinda jina inshallah wajobadiliwa na ndongo za kheri tena inshallah atukufu kamonao omro ndomro mbungu amona banu sola habiri zahula ukangushilwe mbabi hula ya jata ya wasuli bala ya dubuhunu mroni babo amona kabo tsali abo gaju kwa wasule daraja ya shilie Mwenyezi Mungu jori hifadhi Mwenyezi Mungu jori hifadhi watukufu Mwenyezi Mungu jori hifadhi au kaya Mwenyezi Mungu de mwenye ufanezi wanzao au hifadhi ya maraia wahe dae haya chekabati wasaya abo lazima huu rikobo mgu juu basi Robe Mwenyezi Mungu ye miti ya hatu nana ye madhamana wahe daula waje waangalie wamrounu watimize za dakika yao ndezandi sabanu watimize dakika yao ndandisiwa raya tutimu waje waitimizi inshallah ngario nao hata ye security civil isai wasuli haruma mkabala ni unu auja watunde waone mbavi hena mnaikaya ode za habari dezendele yao mwana security civil wasawa wasuli haruma wamji wanyumazaha auja watunde waone hena mne hawa ikaya ode pepe yao haruma mkabala ni unu kama nao ye kozep wasande na wasuli haruma mkabala ni unu hahuja waangalia hena mnaye ya movement iliyo wasawari wasili au kawa waishia ele jikari wapara haruma ye medhiatu wa soldatefe warine na uri wasili unu mjini wakati da unu auja watunde waone hena mnaye daraja hena mnaye zenongozi iliyo watukufu kama nao wari wasili banu au kaya hena mna hiyo kwa nadamu washemeza lazima huu kozepu wajuhe na sawanu wasawajuha waja warengeze precaution rahaze nongoze jakanziro wasangwa obanu ngwa tundao ngonawe hena mne hawa ipepe yao haruma mjani mazaha ezele randa zinu watukufu ikade mdidungao wala amadena mnaramambia na ukayange lazimu izori mwambia ndazino mwadoni aukai amani je umrounu ngelazimia digi kwa yandisiwa dansida hula juu i kontinata iwasili ishilie pare yodemba bahanu rijofuka yodemba bahanu ya mijatu iyo emirahatu la unu mjini karibu no mrounu wajoda na uramfia chenu wakata digenu tijotimu yabo lazima huu ya mashaka kana ulawa ya umrounu yabo lazima huri mwanisani ambabi aukai kama nao tiyo maji nga ukaribu no shilia idaraja aukanga tsongwa nje za hambabi na bonga muna uhajula ina mnaika ya unde azinza katsufa na tabetizi ina mnaika ya unde azinza yambidi ya juu aukano kata digeni jo timu
Danger to kawanga mitahula tena dakanga mitajuzi tidakagwa hunu yangu hula tu arumangu yebe tuolo bala wewe yenu itida kampani ya danger juzi ya danger yo yangu ya biri jao adam mehula bir astadigi ya digi kaja wasuli huno mbani wane hadisa kama somo baba manu ngamdola mwana yote hadisa Rotandi shili armomia. Wala ngamonao ze habari au kaya ya hifadhi kwa jabanu ahuja waone namna hawa iliyo ranguda hunu mkabalani wa hebambao hunu nyuma zahar junrao au kaya ze habari kaziti nyangu hata amona kasadu gujwadu socialia tsale hapo bala vale asa tomna maridunge ya hifadhi heye raone ze habari ili waone au kaise security civil wasanauri waswili umjini nyuma za ili waje watunde waone ekangarujo wahi au kaya majianu katfana betizi katufana hatta mzaha shabanu hasande de piloni yo ye parisi wabo yabo inna lillahi akabo juzi ya parisi wakarja shinda ra connexion amona ye security civil ikawa swamba kwa sawari waswili amonao wango banu hauja watunde waone namna hawa ibirao haruma mkabalani wa hebambao unumjini nyuma za bambao waja waone rahaza jakanziro wajue namna yakaya uda tukwambia wanru wajibalie amonao wajangwa tundao waone namna hawa iliyo haruma mkabalani wa hebambao unumjini nyuma za bambao kwa majianu juzi yare mmeyavo yashilia atele gama lolijaya ile gama mlona lolijaya maji yare mmeyashilia ya njai hotel ma ya sankada watukufu amonao zi habari hunu nyuma za bambao hunduka uderji hundao ezile rada zinu na si risari monisani arjona na urejea ya ukaya vanu tsiba vanu bauhima okay maji yao haruma dakika itojo kirare mmeyabo ya jaze hunu amajuzi yabo lazima huritawe ndimdungao haruma ya Soldat TV ikangar jundao haruma mkabalani wa hebambao hunu mjini nyuma za bambao rijundao ezilera dazinu watukufu mridungao yabo hakika rimoni sana hauraji yezi habari namna ikaya do zibirao namna ikaya nde zibirao harumu mkabalani wa hebambao nyuma za havilo nyuma za city nyuma za Dubai kauder jundao ezilera dazinu kasimabani kamimi msina usubuti ndware daraja au kayenu wakati mdwarwari yabo ndungu togo sheneshi yaye yazensidavo togo rohorwa amtongo kamuhara amtongo na madaraja ngepuhawe ni wami lazima huni kehule au kaya umronu ekau zomele haku yabo yuhasara ndugu ikao ndezi joka jiri yabo yamsu jaje kodasia hula bidinde mem naftingene ndey honna on se habari voilà ngamonao se habari ngasibanu jemze kusoda wela mbabi unasubuta wela mbabi zabari ngajobala utokubala ubalie shawona mvuana ngo ukubali kama jina mvu wao kwa mshi yao watoto ngo wahara uyelarume maji paso wakubali ukaya maji na mvu iyo alafu watu ambako na usubuti wa dube saila ngambona maji asangare mao mzito ula ukakaje kaurema sala bangare mao voilà yabo ketinyangu watukufu nodori sami barandi sahale ngasibanu ngoni saniye yeze habari zenu au kema jikasana betizi kakufana hata betizi hata ikaya omro unu uto wasili obo mnaisimani
direct bala mnansujini bala rkoyela da babanu ya majani kaya o da wasil Hola wa. Mama tubantu kita. Kajone ate mine jengis. Sinabi. Sina usubuti na hiyo. Iwatatu ufilme pia juzi. Kwa problema ngunja bala mafuli. Amjolo wapia. Ni wala watatu. Nitao. Ngasibanu tujuru. Harimoni sawa nezijiriu. Harume mijahatu. Ya mijahatu. Wala tukare mwana ile gari laba sawa laba. Anazuma tila zibera ya vera. Iba msujeje amanzo njua ula namna zangu zilio jenende na filme babi ewa mbase msujeje ngo safa ba hifadhi wardi wakau hawa mwendo zao abo alhamdulillah abo mbase zangu ngizo safa babi wala ngamonao asibanu toujours hao monisani ezi habari namna ikao ndezendao amonao ngabo mnena zitola wala tukakiri mnaiguza wala ngamonao si habari wasibanu toujours hata telefoni yo ketushinda ya raivura ketushinda ravura ukaya maji wayo ngao menji ngatongo komea telefoni yo ketushinda ravura hata gari sawasili watukufu mwana journalist watu shahera sawasili gaweleza mikro mwana mashairi rikarim ni karimia di botasila ukala ngarijo ukala sinani